анакнун шумо метавонед бо шиносномаи миллӣ, ИНН ва корти салом тамоми таҷҳизотҳои техникиро ба монанди мошинаҳои ҷӯмишӯӣ, телевизорҳои плазмавӣ, чангкашак, тафдон, яхдон, кондитсионер аз брендҳои ҷаҳонӣ танҳо аз мағозаи беҳтарин бо кафолати 3 сола дастрас намоед. Телефон барои тамос 92 730 77 70 ва 92 779 90 60. мағозаи молҳои техникии беҳтарин. беҳтаринҳо инҷост. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. бо таманнои саодату оромии рӯзгори шумо нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро бо шарҳи муҳимтарин хабару гузоришҳои ҷиноятӣ ки аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ошкор гардидааст манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо мо рухсор таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати барнома. роҳзанӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ гумонбарон фурӯшандаро таҳдид ба куштан кардаву 14 000 сомониро тасарруф карданд. корча қатиам хабидам гуфтум наҷум ки мезанам та корча қатиякам эстод ба кисаша ки кор умед калита ёфта дасти додар додaka додар дараҳуйка и хапна гирифт. боздошти ҷинояткори хавфнок ва рабт додани он ба аблава дар шабакаҳои иҷтимоӣ. наворое ки дар интернет паҳм карданд гӯё ки аблава аст. ман 39 сола ҳастам. ӯ аблава набуд, ӯ ман будам. ҳамун ҷинояте ки дар Россия буд ман дар рӯз рӯз ки ман фаҳмидам. хози парвистиви дамера камера кне мардак намё ҳеч канесан. сабаби ҳамин навор паҳн шуданаш дар ҳамин шабакаҳо ман ҳастам. ва вақте ки ман фаҳмидам ки як ҷинояткор буда, як террорист будааст, записи худам ҳамин монеа шудан ба кормандони милиса аз тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони милиса бахшиш мепурсам. сеҳргарӣ аз ҷониби 2 нафар лӯлизан ва ҷинбарори 1 нафар мард дар шаҳри Норак. авлод бия фолат мебинам, ҳама аятҳои болот мебинам, тами тиловарати оба меандозӣ қалбаи худро дарта мебарам. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. ҳафтаи сипаҳишуда аз ҷониби кормандони милитсия як нафар ҷинояткори хавфноки дар ҷустуҷӯ буда дастгир карда шуд. навори ҳолати дастгирнамоӣ дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ паҳн гардида сару садоҳои зиёд ба вуҷуд овард. бархе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ навори мазкурро ба сафарбарнамоии маҷбурӣ ба сафи артиш унвон карданд, вале асли воқеа чунин нест. ҷузъиёти ҳолати мазкур дар гузориши ҳамкоронамон. шаҳрванд Идибеков Имомалӣ Ҷурабекович санаи таваллудаш 19 декабри соли 1982 сокини деҳаи Якатути ноҳияи Рудакӣ, оиладор, соҳиби 3 фарзанд. номбурда солҳои 2015-2017 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ фаъолият мекард. ӯ бо истифода аз шабакаҳои интернетӣ пайравӣ ва ҷонибдории худро ба ташкилотҳои террористӣ бахусус Давлати Исломии Ироқу Шом ифода намуда дар паҳн ва тарғиби ақидаҳои террористӣ аксу наворҳои даҳшатзо ва матнҳои ифротгароёна даст задааст. бо ҳаммаслакони ҷиноятпешаи худ Амиров Темур Манзаршоевич ва Сулаймонов Даврон Ҳакимҷонович ки шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистон буданд, дар ҳудуди Федератсияи Россия амалисозии якчанд актҳои террористиро ба нақша гирифта, инчунин барои хазинаи Давлати Исломӣ маблағҳои муайян ворид кардааст. аз чунин қасди диверсионии Имомалӣ Идибеков ва ҳаммаслакони ӯ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия огоҳ гардида 2 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистон Амиров Темур Манзаршоевич ва Сулаймонов Даврон Ҳакимҷоновичро дастгир карданд. гумонбаршуда Имомалӣ Идибеков ба ҷумҳурии Тоҷикистон фирор карда барои чунин кирдори махсусан хатарноки худ терроризм аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт. 6 апрели соли 2021 дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳангоми доир намудани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷинояткори хавфнок Идибеков Имомалӣ Ҷурабекович аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд. ман Идибеков Имомалӣ Ҷурабекович соли таваллуд 1982 сокини ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Якатут. 2015 ба Россия рафтам, 2017
با دو ازبکستانی دوران تیمور شناس شدم و یا ویدیوی دولت اسلامی رو تماشا میکردیم، طرفداری میکردیم، حاضر شدیم و یا خواستن که با دولت سوریه با جهاد روند و من گوی یکتش مبلغ در کار که هم مقدار مبلغ به وی دادم و یا را کارمندان میلیسیا دستگیر کردن. من فهمیده گریخته به تاجیکستان آمدم. 6 اپریل 2021 ما رو دستگیر کردن کارمندان میلیسیا در دوشنبه. ҳангоми дастгир намудани гумонбаршуда Идибеков Имомалӣ шаҳрвандон ҳамсари гумонбаршуда Ғаниева Дилбар санаи таваллудаш 22 сентябри соли 1985 сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Мунзим оилаи Идибеков Имомалӣ. Забирова Сабоҳат санаи таваллудаш 5 феврали соли 1978 сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи 63 ронандаи таксӣ нафаре ки ҳодисаи мазкурро наворубардорӣ кардааст. Шаҳлои Салоҳиддин соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Мунзим ки бо ҳам робитаи зич доштанд ва дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштани Идибеговро медонистанд, дидаву дониста ба раванди фаъолияти кормандони милитсия монеагӣ эҷод намуда дар байни ҷомеа иғво андохта тариқи телефон рафти дастгиркунии ҷинояткорро ба навор гирифта дар шабакаҳои интернетӣ ҳамчун сафарбаркунии маҷбурӣ ба сафи артиш шаҳр дода паҳн намуданд. ма Ғаниева Дилбар оилаи Идибеков Имомалӣ рӯзи 6 апрели соли 2021 дар мошини дугонам ма Сабоат Шаъло шавҳарам ба тарафи Каратигинский рафтем. қазияе ки дар интернетҳо пахш шидагиай анамура гуфтестам. оҷода аблава нест. и ба аблава ягон дахолат надорад. шавҳари ман 39 сола мардак соҳиби 3 фарзанд аст. ман дар мошин қатъи ҳамроҳи дугонаҳом Шаъло Сабоат шавҳарам дар раҳ рафтеса будем дар тарафи Каратигинский. дар пеш заправка расидем, кормандони милитсия омаданд, байни мо нофаҳмӣ шид, ҷанҷол кардем. мо аю кормандое ки муқобилият нишон додем, узр мепурсем, бахшиш мепурсем, дар коршон халал расондем. и шавҳари ма дар кофтуков қарор дошта. ман Забирова Сабоат сокини шаҳри Душанбе дар таърихи 6 апрел Шаъло ном дугонам ба ман занг зад ки апа дар куҷои? ман гуфтам дар Садбарг. гуфтанд ки мара қатъи ҳамин Дилбар шавҳараш то тарафи жилмастӣ бурда намемонӣ? ман ки ҳамчун таксӣ кор мекардам, онҳоро гирифтам аз Садбарг то ҳамун тарафа бурдам. дар қисми роҳ истодем. дар ҳамин ҳолат кормандони милисия омаданд. шавҳари Дилбар ки давлати Россия дар розус буд, ҳаминро дастгир кардан бурданд. ва дар ҳамин ҳолат ман ҳамин корои ҳамиёра ман навор гирифтам. Ozi parvisivi damera kamera kine mardak oynamıyor hiç kanesan. Сабаби ҳамин навор паҳн шуданаш дар ҳамин шабакаҳо ман ҳастам. ва вақте ки ман фаҳмидам ки як ҷинояткор буда, як террорист будааст, записи худам ҳамин монеа шудан ба кормандони милисия аз тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони милисия бахшиш мепурсам ва рӯи раҳ партофтани ҳамин шавҳари Дилбар ки ба беморӣ партофтагӣ буд, ин ҳамаш як макр ҳила буд. ӯ бемор набуд, ин фақат барои аз дасти ҳамин кормандони милисия худро наҷот додан буд. ман Шаълои Салоҳиддин дар ноҳияи Фирдавсӣ зиндагӣ мекунам, дар кӯчаи Мунзин. аблава набуд ин ҳолат. шавҳари Дилбар таваллуди 82 калонсола. муносибати мо бо Дилбар писарчаи мана нигоҳ мекунад, писарчаи хурди ма ҳамсоягием, писарчама нигоҳ мекунад. гумонбаршудаи Идибеков Имомалӣ Ҷурабекович барои раҳоӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ худро ҳамчун бемор вонамуд намуда, бо ин рафтори айёронаи худ диққати роҳгузаронро бештар ҷалб намуда, издиҳоми зиёди одамонро ба вуҷуд овард. ман фаҳмидам ки дар розискам оилаам ва ҳамсояонам қатъин буд ва ё ғавғо бардоштанд. ман худро беҳуш кардам, дар рӯи раҳ партофтам то ки набаранд. наворое ки дар интернет паҳн карданд гӯё ки аблав аст. ман 39 сола ҳастам,
و بلا آن نبود و من بودم اما جنایتی که در روسیه بود من در روز است که من فهمیدم حاضر باشد من در شعبه کارهای داخلی قرار دارم صحت و سلامت است. روز 6 اپریل سال 2021 تقریبا ساعت‌های 16 به شعبه قبول بیمارخانه یاری طبی تعجیلی شهروند ایدیبکov ایمامعلی 1982 سال تولدش دسترس کرده شد. هنگام معاینه از طرف طبیبان در شهروند یگان علامت‌های بیماری دیده نمی‌شد. نبض و فشار خون شهروند در حالت مقرری قرار داشت. یادرس می‌سازیم که دستگیر کردن این جنایتکار مخصوصاً خفناک در اساس معلومات دقیق اپراتیوی و پرونده جستجوی جنایتی با ماده 205 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه و 401 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عملی کرده شده و در حبس پیشکی قرار دارد. شهروندانی که در رفت عملی سازی چاره‌بینی دستگیرکنی گمانبر شده ایدیبکov ایمامعلی به کارمندان میلیسیا خلل رسانیدند، نسبت آنها چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. در شهر حصار 3 نفر جوان با مقصد صادر نمودن جنایت راهزنی در روی نقاب کشیده به نقطه سوزشواری در آمده فروشنده آن را تهدید کشتن کرده و مبلغ کلان را تصرف کردند. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجوی این جنایت پیشگان از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی بازداشت گردیدند. همکارانمان وابسته به این جنایت گزارش می‌دهند. نوبتدار شعبه کارهای داخلی شهر حصار کاپیتان رسای سوزدوده گوش میکنم. فهمو باز به جای اوزا گروه فعالی تفتیشاتی را روان میکنم. سنه 10 اپریل سال جاری در شهر حصار یک جنایت راهزنی به قید گرفته شد که به طور فوری این جنایت آشکار گردید. شهروندان بهروز سیولی سال تولدش 1991، رجبوف دودار طاهیرویچ سال تولدش 1999 استقامت کنندگان دهه حیات نو شهر مذکور شب 10 اپریل سال جاری در روی نقاب پوشیده با کارد مسلح به نقطه سوزشواری جمعیت دارای مسئولیتش محدود ابوبکر ت واقع در جماعت دهات دهقان‌آباد شهر مذکور در آمده با استفاده از کار فروشنده نقطه سوزشواری شهروند آی محمدوف نوروز را تهدید کشتن کرده، همزمان دست و پایهایش را با ناقل و میانبند بسته از داخل صندوق آهنین 14360 سومانی را با خود بردند. اومدم заправчика корча қатям хабидам гуфтум наҷон ки мезанам та корча қатякам эсторба кисаша киков умед калита ёфта дасти додар додака додар дара ҳуйка ихапула гирифт рафт. تقریبا ساعت‌های 4 شب من در جای خواب نقطه سوزشواری خواب بودم. 3 نفر در آمده و zapravka و من کورچه کاپیتان ما رو تهدید نموده اینچنین آوازت رو بالا وارد گفته کورچه شفت میکنیم و کلیت کاپیتان کلیت رو ای جیبه کستون گرفته و سیف هوی کردم و اینچنین مبلغ رو همش تصرف نموده اجای دست پایم را بسته اجای کیسه غیب زدن. من مینداری خود را به وزارت کارهای داخلی میرسونم که سر وقت این 3 جنایتکار را دستگیر نموده یاری اولین را به من رساندند. اوید این حادثه در حال از جانب کارمندان میلیسیا گروه اپراتیوی جستجوی سازمان داده شده از پی جستجوی گمانبران میشوند. در نتیجه خوب استفاده کردن کارکردهای اپراتیوی جنایت مذکور در گرم و گرمی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور آشکار کرده شد. همین طور پس از دستگیر نمودن گمانبران از آنها کارت همچون دلیل شیعی هنگام صادر کردن جنایت استفاده شدند دریافت و مصادره کرده شد. طبق نشاندادی دستگیر شدگان مبلغ‌های تصرف کردهشان را با استعمال مشروبات اسپریتی صرف نمودند. عین زمان نسبت گمانبر شدگان با ماده 249 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی جنایت راهزنی هجوم با مقصد تصرف مال و ملک غیر با استفاده زوراوری برای حیات و سلامتی خوفناک پرونده جنایتی آغاز کرده شده گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. در شهر نورا کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی شهر مذکور 2 نفر لولیزن را بازداشت نمودند که آنها برای فریب به فالبینی مشغول گردیده بدین وسیله تیلاواری چندین نفر زن را تصرف نمودند. احسان عبدالله‌زاده وابسته به عوام فریبی این لولیزن‌ها گزارش آماده کرده است. خرافات پرستی و زودباوری برخی شهروندان تا حد دامن پهن نموده است که برای برطرف کردن مشکلات خویش در برابر فالبین و سحرگر حتی به لولی و تلبنده نیز باور می نمایند.
ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри норак шаҳрванд ибодуллозода адиба ибодулло соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри мазкур бо ариза дар он хусус муроҷиат намуд ки 2 нафар лулизани талбанда ба хонаи истиқоматиаш даромада бо роҳи фиреб ҷавоҳироти тиллоии номбурда аз ҷумла 2 адад ангуштарин, 1 ҷуфт гӯшвор ва 1 адад гарданбандро тасарруф намуда ба ибодуллозода адиба ҷамъ ба маблағи 2800 сомонӣ зарар расонидаанд. бо доир намудани коркардҳои ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри норак гумонбарон 2 нафар лулизан Алимардонова Марзия Носировна соли таваллудаш 1993 ва Ғозиева Зулола Файзалиевна соли таваллудаш 1984 сокинони деҳаи Истиқлоли шаҳри Ваҳдат боздошт гардиданд. номбурдагон бо мақсади талбандагӣ ба манзили истиқоматии ҷабрдида ворид шуда худро фолбину ҷинбарор муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб даст ба ҷинояти қаллобӣ задаанд. اولاد بیا فولاد میبینم همه آیت‌های بالود میبینم قطعه همیز تلاواره با همه چیزای تلاواره همش قطعه میبینم همه تلاواره تا آب میاندازه قلبه خونه درد میبرم درد تازه میکنم با همه چیزاش گرفتم آرده مخکم که بسته تا 3 روزه همه خیلی نگاه نکنم گفتم مانده و چیزاش گرفتم چی ندرونی آب پرت گفتین؟ تلاشم چی تلایی بود؟ یا 3 پیشکش بود 3 چالش بود شکارش بود یک شکارش بود در آب انداخت 3 خور خور بعد بسته در ایده انداختیم دوری و دزده گرفتیم بسته محکم کرد. аз нишондоди гумонбарон бармеояд ки онҳо қаблан низ ба чунин кирдори мардумфиребона даст зада ҷавоҳироти тиллои ба даст овардаашонро ба як нафар заргар сокини шаҳри Ваҳдат Холов Саттор ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст мефурӯхтанд. имкон дорад ки гумонбарон дар дигар ҳолати содир кардани ҷинояти қаллобӣ низ даст дошта бошанд. бо пешниҳоди маталаи мазкур аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки агар аз кирдорҳои мардумфиребонаи гумонбарон ҷабр диданд метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри норак муроҷиат кунанд. ба ин монанд 2 далели дигари машғул шудан ба сергарӣ ва фолбинӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри норак ошкор карда шуд. шаҳрванд Салимшоев Душанбе Ҷумъаевич соли таваллудаш 1978 иstiqomatkунандаи шаҳри мазкур ба фолбиниву сергарӣ, додани тумору таштоб ва ҷинбарорӣ машғул гардида, ин кирдори мардумфиребонаро манбаи даромад қарор додааст. аз наворҳои ба таври оперативӣ сабтшуда бармеояд ки боздоштшуда дар ин ҷодаи авонфиребӣ макру найрангҳои хосро дорост. ҳатто вобаста ба мушкилоти кӯрафтодагон ва дараҷаи вазнини ин мушкилот ӯ нархгузорӣ менамояд. Аторот ки бошад амир рӯзе амир ситораи худаш ки аторот аст ҷой уфтод нишастан ӯ почои рӯзи чоршанбе рӯз чоршанбе мумкин аст чизое ки вазнин бошад нархша вазнин аст. Салимшоев Душанбе дар варақаҳои алоҳида аксҳои гуногуни даҳшатнок бо навиштаҷоти арабӣ тасвир намуда дар шакли китоб омода кардааст. ҳангоми сеҳргарӣ ва ҷинбарорӣ номбурда аз ин китоб истифода менамояд. ҳамчунин аз ҷониби кормандони шӯъбаи мазкур кирдорҳои мардумфиребонаи шаҳрванд Шарипова Зиёда Маҳмиродовна соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри Норак ошкор карда шуд. ӯ бо истифода аз карта фолбинӣ намуда ба сеҳру ҷодугарӣ низ машғул будааст. вобаста ба ҳолатҳои ҷойдошта маводҳои зарурӣ тартиб дода шуд. бинандагони гиромӣ, оиди содиршавии ҳама гуна қонуншиканӣ ва ҷиноят шумо метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва ё бевосита ба рақами 02 маҳалли зисти худ занг зада хабар диҳед. ҳамзамон барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро метавонед дар шабакаи YouTube бо навиштаҷоти англисӣ VKDTJ пайгирӣ намоед. инҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва тансиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем.